voin hi August ni thum ania rileng chungchang bik thuk jokin kanlu childon ani kanlu chilmain nimin lama China le India Army Commander te inbiak na chungchang lo jeptel masalokila India National News Agency rang ten antar lang deuh veka China chuan India in aphut angin kal antum lawa ni jan lama ka video ka soyang khan Galwan Valley Patrol Point Sompali Sompangale Sompasari e atang ta chuan in nudo anrem tia mase pangongso atanga anin nudo le finger 4 le finger 5 atanga in nudo thu ero soiho andu lawa India rotna anpom lo aniti Business Today in antarlanga ni jandar khatvel khan the Hindustan Times in antarlan dan chuan heng finger area le pangongso atanga in nudo chu andu lawa China PLA Commander te hian engwangin nge helai mun hi New Delhi in acclaim antilet ta jok dai mai ani heiwang hian India lam chuan in biak na omjanei lo ani anti Corp Commander te hian nimin choma dar som pakhat le minute som thum atang khan in biak na antana ni jan janlai thenvel khan in biak na hi nei ania mase China hian pengon so hi anrama angai ani mela India media te rinlok angain Chinese ho hian helai mun chuasan hi anthrein in biak na po helai mun chungchang bi ka hi chuan omzia anei lovin soiho na nei hlei thei ani lo ni in tarlan ani army level ani lo rampan hi sarkar ho tu te lamte thutluk na siamna turani antia India hian helai mun hi acclaim jok anga anpulet ani Chinese ambassador to India Sun Weidong chuan helai mun hi manlai atang toa China territory ania Northern Bank of Pangong Lake hi kan inrem na ani thina Beijing chuan aram claim azau ani lawa aram nisa ani atia Chinese official chuan ambassador hian chiang takin India afriat tir toa Chinese hotline hi India hian aron chu boitan jok ani ati hetiang ani chuan diplomat level lama po in biak na neima se omzia anei don loti achianga LSCA in epna hi abula tangin angai tein kantran thale don ang taviau ani tichuan nimina halerim taka hunrei tak armilalte in biak na chu omjanei lo mai ani ta ni in alang tichuan tundin huna chuan mizoten kan ngai poimo tur Indiaram COVID-19 lam hi thuk jokin lolu childonila India rama BJP hroi tular takmai Amit Shah chu August ni jandar som pakhat vel khan COVID-19 a positive ani ti confirm ania hospital lama enkol turin admit ngal ani ti The Indian Express chuan antar langa Union Home Minister kumsonga panga upahi Ahmadeu atang to khan inrin helna anaya Health Department lamte a ina hian kalin test turin khungkran ania ni jan lama khan thri hi akaya niti finfia ani Union Home Minister hian thri akaya niti finfia ani ma hian cabinet meeting a National Education Policy chungchang ngai tuana atela mase midang tan thil hlau thonom tur aom lo ni in tarlan ania social distancing strict takin maintain ani baka mask anwa vek boka he cabinet meeting hi khau taka invon na hnuaya nei ani wangin meeting a telve cabinet minister dangte tan le staff te tan engma hlau thon tur aom lo ni in antar langbok meeting hi thama satop lam khan prime minister chennai na nei ni in protocol engkim strict taka kalpui ani thu tarlan ania National News Agency lam hian a himzia anpuang warveu maya cabinet minister dangte hian hlau thon na an nei deu MHO ati theya mase himtok tura uluk taka ruamhan angthapa thilti ani heti lai hian Minister of State of Environment Babul Supriyo chuan Home Minister hi nimin pia tlailam khan atlo ani ti ansoya contact tracing nei zui ngal ania ani po hi isolation ward lama test turin khungkran ngal ania ni reilo te enthak ani hnuwa test atul chuan an test zui vele ngal tur thu tarlan ani bokani ramthrang sarkar hroi tu ten thri hi an kaina sa to hlea
Prime Minister po Sri Lanka ahim thainan protocol zongjong follow ngal vek niin ven himna khawle zuala kenko ania wayon lamchuan press briefing thengin neilo turin Prime Minister hi thuron khautak an pe ni ti antar langa video call manga press briefing chau nei an phalsaka hei hi ram himna thil ania wangin Prime Minister po hian azom ngei angai don ani India ram state thren khat a ruai tu te po Sri hian aman kai zela Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa point nimin vekhan COVID-19 a positive ti muchua ani boka hospitala enkol turin dalu ngal ani boka hetila hian Tamil Nadu State Governor Banwarilal Purohit po nimin Sunday a vekhan COVID-19 a positive ani ti muchua ani boka nimin kha India ram hruai tu le official te tan chuan ni thalo tak ani ome Sri an kai ti muchua ani zut maya ma se Sri an vei ti muchua ma ani hloma symptoms si an nei vak ri lo hlom niin The Indian Express chuan antar lang ani July ni som pariat khan Uttar Pradesh Minister Kamal Rani Varun chuan COVID-19 a positive ti an muchuak to boka Varun hi kumsom rukpan hiya upa ania Uttar Pradesh State Minister of Technical Education Nilai Mek ania India Maichia Minister Zinga ngaisan omtak ani ti tarlan ania mase nimin Sunday a vekhan Sri awang hian aboral ani ti The Indian Express hian anron tarlang boka ni zanlam khan India politician le official te chanchin duom lo lam atam hlea UP Health Department official chuan Varun hian Sri akai ani ti muchua ani nu khan thei topin enkol zui ania mase achuap lama infection om zui tak zela wangin life support tenen thei topin anunna chanturin anbeya mase nimin Sunday a vek thau khan athita ani ti anpuanga India rama politician le sarkar mi poimo mai chajinga he Sri thipui masaberani ti antar lang bok ani kan state try to te chief minister te le MLA te minister te po anbial antlolo an ngai saklo an jin chuak ngam lo ti fo chi po ani chi alo tundin huna chuan rorel na thataka an ken ko theinan ahim thayang bera an om hi thil poimo tak ania in ven lok thai chin china chuan in ven lok hi atul ri jok mai thai ani The Indian Express hian an talan zeldanin politician le legislator zinga he rivei hi India rama an tam tol hea a mizo tong takin dorjon ni ayatam anom to ani July ni somni panga khan Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan chuan Twitter lama COVID-19 test anei thule a positive thu alotar lang to boka Bhopal Hospital atangin minister tenen thil khan mek dan le malak dan turte video conference mangin meeting anei thina ani hi chuan thatlam apan chomek zel ni in alanga amain thingpui siam le insuk te po hospital a hian ati theito ni in tarlan ani heti lai hian India star lar tak mai Amitabh Bachchan po ni janlama khan COVID-19 test nei le ania positive tolowin negative result anei ti hriat ania alomom hle ani India sarkar official telam akhan lolet le ngalela hai mai hi alani lawa BJP Rabya Sabha leader le former Congress General Secretary Jyotira Datia Sisindia point COVID-19 unpositive to boka Delhi State Health Minister Satyendra Jain point Jun Thakhan Sri hi akai ve to bok ani India rama chuan Maharashtra State hi Sridarna Munpui epicenter ani deuh bermaya Rivai an nga hlea Cabinet Minister Pathumlai and Sri hi an kai to bok ni in tarlan ania Tamil Nadu State po Rivai Punchakna Berpol ania Tamil Nadu State MLA J Ambazagan point COVID-19 Sri hi akai to bok hetiang hi India din mun ania he Sri hian ram hruai tu le mi hausa po athiar lawa rethaile pachhejok po athiar heklo hospital kilkhata ruangrei tak tak da tele an puile an pasal thi te midangten an hlo wangin tolai lir manga an phumna tur mun lamle an veng lama an kop puiten an nor ho tak te hospital chunga toileta lo thireng mai te po anom nol toa then khat chu dam lo munna khuma
athi to te po saranga tuama mutir anom nual to bok heng zongjong hi ngai tu chuan kan hrileng mek rap thak je hi kan hre thein arin oma kan film khurna kan hlam chia tial tial tamai hi chu kan hriat chen tok lo wang ni in alang engwangin nge hetianga mithi le ruang te po boipui lova anom fo chan hi kan chu chiang ngaem Shri alluarna muna coronavirus kaite enkol na turbik hospital a hian staff le doctor anin dailo ani berzok doctor pakhatin social media kaltangin khongai takin doctor training chuak to tele doctor na lo thoka pension to te po min pui turin ke ron pen chuak teu hospital thrang thranga hian damlo enkol turin kanin dailo ani tin PPE suit hachunga hospitala khumtam taka hrivei mumek te langreng chunga asom na te kha arab thakin azom takjet ani tuna hian India hian Brazil ain nasa takin hrivei anpung chak to joka nimin khan Brazila hrivei mu chua thar sanghi janhi somnga paruk an nei lain India chuan singa sanghi chuangjet hrivei thar mu chua ania Brazil hi lepelin khovela hrivei tamna berram ni kan hai chhomek zel ani chanchin buat sailai thleng hian India hrivei mu chua to zongjong hi nuai som pariat chuangfe ani towa hrivei enkol mek hi nuai nga singsari chuangzet anom to bok ani nimin July ni hi khan mi jasari somnga le paruklain anthi puya India rama heri thi pui to zongjong hi sangthum jariat chuangfe ani to bok India hrivei antamna berna state hi Delhi ani rangthina tuna chuan hrivei tamzualna tak state in dan chuan Maharashtra Tamil Nadu Andhra Pradesh Delhi Karnataka le Uttar Pradesh te hi ania hrivei mu chu ato nuai khat chuang tha an nei ani country om state jinga hrivei nga berchu Assam hi ania Assam state a hian singli sanghi chuang hrivei mu chu ani towa nimin July ni hi khan hrivei mu chu thar sangkhat za somsari le pariat lai an nei bok Assam hrivei enkol mek hi singkhat jali som pani ani mase minute tin deuh tho report hi adanglam na sa ranga video hi en mek chuan anpung na sa hle to turangai ani mitam tak chu hrileng tlanchia santumin ram hnuailama chungkuain puan inte kain khuwa anchu san lombok Mizoram hi enge kandin mun nia irinle kandin mun hi athate chiam lo kan health minister thu chale mithiam te soihona te kan thir chuan tual chunga hri hi inkai chon ani theina chance aoma tuna po aizol veng theng khachu strict zoka kalpuile mek ani aizol anhim lo chuan district capital anhim lo thuai thaya ti chuan thingtlang khuwa khoi mun po ahim lo theivek ani video masalama ka soito angin bus le thlona te hian tlopo theilo khuwa anneya mase coronavirus hi chuan tlopo theilo khuwa anei lo hei hi kan in soi thaina po ani lowa kan din mun dik tak ani facilities kan nei chawraw na samai sia tuna hian hrivei hetizat kan neya sarkar chu abuaitran ani dera sarkar na thokte lokat ania state dang ang hian hri hi adar ani chuan kan facilities hian azo lawanga life support ICU kan in dailo thuayang ti chuan kan mabak chu achiang viawani heng hi athen lo nan ngai sam taka thil ti hi simila thenom teina ileng lu dok doctrine ani chuan simhlau chi ani ngeyang vantlang muna mas iwa lo ni chuan event te din mun ti der thong tu ini ti in riala thu oi takin vuwa mai athani imamo lein ichuakani point I ho huna ikut fai takin silla mi ina thilzuar thin kan ni point an in chunga vazor kherkha an du lemlo kodlai tang in zuarla poisa in hlanton nuwa kut fai taka silkha nang le ichung te himna turani heng zongjong ka soichan chu hei hi ani mi pakhat afim khurlo awangin khotlangin kantur thaya rampumin kantur thaibok social network lama po tute emo mo chiata sarkar dem emo aphawka rakvele chiam thin aichuan mitin te film khurtura inhil non mol hi kanmo phurna ani tichuan kanram himna turin tongtraila achan na thatak kan hu thainan kan ti ve turlam kan ngai poimo theu donia